Süle. Саламатсыздар bu Papağan Ayılın aymağının тұрғындары. Bugün 20 aprel 2025 yıl. Çünkü saat 3'te olup kaldı. Akterek Papağan Kocakelen yolunun 11-12 çakırımlarında yağmurdan yoldu düşüp ketken yoldu. Ertenden başlap hazır geldik. Biz bardığımız yerinde görüp kettik. Ertenden başlap hareket kılıp ekskavator koyup buga drenaj kılış kerek. Özümüzdün jogor jaktagılarga dagы айтып, bardığımız erten daha kayra bir katan kelip turup обследование кылабыз. Жол пока 1-2 күн içinde жабык болот. Ноокат Папан ачынын жолу менен каттап турушка туура келет. Ушуну эскертип коелу дедик. Buna yol dağı dele жылуу татазы мына жерде кычырап мындай болуп жар болуп тур. Uzunu 80 metregen. Көчкөн жер, чөккөн жер. Мындай жарылган. Мына. Мынандай. Бул жака жылуу татазы секин.